MTN Bushfire 2026 bekunene kuhle kakhulu siyabona lana kunemjeka yelive la kaNgwane netininte live eTaiwan bese kunemvunulo kuhle kakhulu bekunene ngicela ukuthi uthule make bese uyasichazela kabanti ngesitolo sakho ukuthi nendani nalokuthi why ngibone kumbimba imjika yelive netininte live ngosi mina ngimakedlalisele mathebula buhle bemAfrika thina lana siyakhangisa imisebenzi yethu nekusitwa iTaiwan ICDF under inhlangano ya kuyenteka sisponsorishwe ngibo nje la ukuthi sitokhangisa lemisebenzi yethu sithengise cha kuhle kakhulu kuhamba kahle impela and it's my first time lokuba la sengibonile nje ukuthi if I can get another chance next time I'll bring this and this sengolethi because now uphatha lo msebenzi ufuna ubuke ukuthi lohlobo lwebambulo yakulo bathanza indaba bambulo yakulo boss ngicela kuva nje kabani Nkosi ngoba umsebenzi lo njengana ngo-MTN Bushfire 2026 ukhonile ukuthi uvulele tindvo letisintfu ukuthi tithengiswe nalokuthi kupromote emasiko nemihambo yetindvo kaNgwane bengifuna kuva nje Nkosi ukuthi kusebenzela kangakanani silive lokho noma nine ninalo lethuba tithengiseleni kwakhile kunisebenzela kakhulu kangakanani bona kusebenzela kakhulu Nkosi umsebenzi kuyalipromote nelive eMaswati siyawabona ukuthi abantu umsebenzi weMaswati bayawuthanda kakhulu bantu ba react kanjani nje le nto ethengisako Nkosi ukuthi bajabule kakhulu bajabule kakhulu kude lo ngafoneka hamba phethe imbo le symbol lechaza ukuthi ubuya eSwati ufuna ukubonakala sibeka eSwati Mabukisi Foundation lwadi nebuve ingcebo